بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manjari hitoy na to in pangadjian amin biya mga nakuta sin bulan limabay, bukon siya nakuta karna biya mga amin bukon maksud gutaon buat malengkan in nakapatiot kaniya sa lago-lago bulan amin mapatot na to pagtuyuan sa obed to nakasud siya pa amin lawman sin programa ta paygay-paygay duha ingin biya mga waktu kaunahan na to bulan payaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manja habihayaon hitoy na to in pangadjian kamo mga kataw tay manghuran amoy in simusugpat programa sing kita niyo hagwa hula hauno na kamo nakabutang salam doa kaniyo katantan haula Arab hula Islam iban hauno na binaybayan naramik yan yung mga ini yari imalop ka ko waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan dilan kita niyo sin Allah ta'ala taufiq amoy in maka ini pasampay kita sin pangdaakan kato sin akaman na to Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari impangajian na to lima bayad to sugpatan na to waktu ini daing ha mga isti'adat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patuhan na to Rabbul Alamin ha mga uno-uno na masalahat amin di niya kabayaan jumatukan niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam tambatan dabi takato sin Quran Mahamulya Suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mapatut nato kawaan matakaddam hauno pakarajaan hakabuhi nato. Sababin siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala way siya nagdaak kato haamin akal pikilan niya bot malayang kaning katan daraakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hatuhan na to Rabbul Alamin. Sababin siya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ingkatan gumuwa kabtangan deng harila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan wahid deng hatuhan na to Rabbul Alamin. Sibo dahil kaaunan niya Quran atau hadis Qudsi atau hadis ingkatan yan dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Sababin siya daak hadya di siya magbisara bang bukon parkala daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabit to mapatot na to yad to amin singuran ingkatan himumungan niya ingkatan piil palangay niya karna bang inyad to iurul na to bistahon kato sin Allah ta'ala katan ibadat. Amad to in kamaksuran. Sampai in pamo na to Rabbul Alamin, amoy in nanghimati kato tanyo, beta niya, ama lakum fiya uswah, unulong niya, aun karoon kaniyo yan, singuran da hindi kako, at niya kakahinang. Amad to in beta sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari, in siya nakalanduin para sugpatan niya iban sintuhan niya Rabbul Alamin. Amin sambil in kita diaak pasingurun kaniya habihating kahalan sabab in kakuyakan sintuhan na to Rabbul Alamin amin daran kita simusugpat harap kaniya. Unang para sugpatan ta iban siya mataod biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagzikir pagtasbih pagtahmid
inyang katanta pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ating kabayan sintuhan na Rabbul Alamin. Biya na sinagi ang kanareng ang mga tao amuin ini lang tayaon doon kanien sifat sarayaw-rayaw wat malaingkan kulang in panghati ha pag-agama bang biya diin aun waktu rihilan sinallahu ta'ala masakit atau pananamon uno-uno na supaya insiya makabalik pa Tuhan Rabbul Alamin. Sabi mga masakit ini, kataan hambuk yan, lasasin Tuhan Rabbul Alamin, pananamon kita, supaya kita makatumtum. Biya na sinagi, amo pakain, taon na panghati pag-agama, misanin way. Amin tao rito, makahati pag-agama. Bang siya, makananam masakit, humangad da siya pataas, umaluhoy. May tato humangad siya pataas umalukoy, sab kay ngatan niya aun dito amuin makatabang, yaun kata naraig niya di makatabang kaniya. Maas tayo manghod niya di makatabang kaniya. Aun makatabang kaniya mo na piyat aluhuyan niya, imiyan siya, yan. Sabab may ta, ingkatan si Mano siya ipag-anak, yulado alal fitrah. Aun hadya panganal pagtuhan. Nisan niyari kabatukan di halaw man singgumini, aun waktu inyad turumatong kaniya. Amo yan. Naman jari, in Rasul sallallahu alaihi wasallam bihatuin parsugpatan niya. Naing kita riyaak kita, sambil beta alam sing Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Panggayunggong kamu. Paluwid, makamdos. Amo na inakama Islam. Bang kita nakahunggong doon, yari kato inhangutod, yato Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kau naggugunggong, pikil mo. Way masalahat dumatong kato. In kita halaw mansin, puta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo di maksudangkan kita, diaak, papagtasbihon, papagtahmirun, papagtahlilun, inyang kataan hasupaya in jantung ta amuin pagyanon sing kita hawihayon masa hotline. Entay no raken hotline. Ha? Di ka kunahan battery, di ka kunahan load. Bukon? Naamo ting kakunahan sing kita. Naman jari in Rasul sallallahu alaihi wasallam daran siya na ngayo pagpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na mga magtutuntut ilmu. Bakas na ito kialawen na pangadji na sa wala kamuri. Ha? Awak to ato. Na nasabot na muna mga nakauna. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Kita kau. Magpangayo siya, magpatilibon pa Allah Ta'ala, sin ilmo di magmumpaat. Kaya in ilmo, pangadyon mo isa-isa mo rin mamakay kanya, di magmumpaat. Subay mo, ikapang hindo. Bihan. Sabab, inhipang hindo mo, ingan niya, zakat sin ilmo yan kay mo. Nabagas na napangadyi, impagyanon zakat, in sadaka, uno siya. Ha? Katumtuman niyo ra? Uno siya. Hipag, uno. Hipag uno, sin. Ha? Pagmumus sin alta, sin Allahu Ta'ala. Bang muhipag sarak ka, bang muhipag jakatan mo, miumus mo in alta sin Allahu Ta'ala piyang hangla kay mo, nahinang mo suko. Nabang muri, ipagsarak ka di muhi, pagjakat, nahinang lupas katan. Meaning niya, nahinang kau hayanat. Bihan. Naamo yan to. Naman jari hawak to in insyaAllah subhanahu wa ta'ala, amuin pagyanon lang ni al-isti'ada min fitnati dunya. Pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hamang tutukasan sin dunya ini.
amo na yung piyagahalian niya ring hapanagdaan niya to sambil insiya. Nagbubuga-buga ha mga kasahabatan niya. Biya din na umat niya, mapuas din ha mga kasahabatan. In kasahabatan niya, wayroon na lang simbahan sa ta problema. Laqad radiyallahu anhum ajma'in. Buhay pa sila katan, nagrida na yun Allah Ta'ala kanila. Naingkita niyo. Na siguro na to nagrida na kato in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayroon makasiguro hambuk din kato taniyo. Asabi to amo tinapasun tayin rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beta si mga salafus salih di ikasud sulga intaud sin amal. Ini kasud sulga rida sin Allah Ta'ala. Misan dayong kaaunan sin amal mo tiyo-tiyo. Khairul a'mal ma dama alayhi wa in qalla. Sarew-raw ilmu, sarew-raw amal, minsan na siya tiyo-tiyo bang mamu tiyo tutukan. Biyan. Amon ting sarew-raw. Bukon mataod, puspuson mo bulan Ramadan, pagpuasin bulan Ramadan, way na. Biasa ka ulolain pag-ibadat ha bulan Ramadan hadyan. Biyan. Hangkan na in bulan Ramadan pagmahil kato, pag-anad, sinhinang. Supaya bang mapuas na yung bulan Ramadan, biyaksa na kita maghinang. Bang aun dapat tuyuan ta apasun in, amuin pahala madawhat ta bulan Ramadan, habukon na bulan Ramadan. Hangput agi sa bulan. Supaya magsibo in, bugat sin tiap-tiap bulan dito hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ring mga amal ibadat na to. Amad tuin pagyanon doon. Naman jari rin doon haon, biyita sinambuk sahaba radiyallahu anhu, an Sa'ad radiyallahu anhu qal, ta'awwadhu bikalimat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bihin. Pagpatilibon kamo daing ha mga kabtangan among gimua daing ha atawa kialapal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpatilibon atin niya papasinguron kita ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daing ha mga kabtangan bita doon, Allahumma inni a'udhu bika minal jubni. Allahumma inni a'udhu bika minal jub. Ya Allah, ya Tuhanku, magpatilibon ako kay mo, dain ha, unin jub. Ha? Abuk-bukaan. Mga taubukaan. Jaban. Ayaw kita magbuka ka agama. Qulil haq walau kana mur. Baitanin mudnal misan da mapait. Ha? Misan da mahapdos. Tumagawa ha? Lugal niya. Bukun isab kita amuyin nang daraisog na hadjakatan waktu hupon. Taon doon waktu, jumato inyad to subay mo hiway ta imbudnal. Di mo manjari pagbuka. Di ka manjari ma, lumata singkab tangan sinsiyo manusia. Misan ba, pangatod mo kaniya mag-uno, magpangaun-tao. Di, subay mo hiway ta imbudnal. Bihad tuin, ini daing ha mga pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaisa karuan niya, a'udhu bika minal bukhli. Magpatilibon daing ha kaikot. Daing ha mga sangi kaikot, amo na hindi magpasampay sing kasabunalan diarasin, siya nakawa niya nalukat daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahinang siya katimul ilm. Katimul ilmi mal'un. Magtatapok sin ilmu sin Allah Ta'ala lalaknatun ha adlaw akhirat. Immo na mo namang laknat kaniya amuin wala niya piyasampayan.
Bangin wala niya kaya pasampayan di hadon niya manglaknat na kanya, laknaton na siya si malaikat. Bangin malaikat manglaknat na kanya, laknaton na siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Sabab in kita ini kataan asubuhon. Mahita ka nakahinang dusa. Naway ko kaya ingatan ni mga yon dusa. Mahita, way nakapasampay ka niyo, roon halukal niyo. Hakaw man niyo. Way nakapatumtum ka niyo. Nari niyo ito maputing hadlaw akhirat. Gumawa day mga yadto. Sabab may taasubuhon. Bakaw imian way. Along sigkay mananaon, dito hikuan. Hituan bihay ni bihayad to. Tawakon. Bunal wala kau nagpasampay. Ay nagpasampay ako kanila. Sa dito mayma. Gamam mamungmung ka ako. Ang pahadlaw akhirat, hambuk-hambuk kita niyo. Alupun sin Allah Ta'ala. Ha? Mangaon na hinang tadusa. Harap ka niya. Ampain do sa piyagtaubatan mo, wala na kau nanuysuy. Gumawa dahadlaw akhirat. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tupak-tupak kunin. Aba ka mo. Katumtuman mo lang ni hawak tubihay ni. Pag ay asubad siya Allah Ta'ala kayo mo katumtuman mo yung hawak tubihay ni, kakitaan mo na yung luparagbos mo, abo rin badyo, biya badyo mo, hawak to sinamin nagbisara kao simbiyad to. Amin na kayo ng kaudusayat to. Kakitaan mo, masawaring CCTV. Ngayon na ka makaihan, bukon saon ako. Bihan. Naamo yan ninyo mato. Hambuk-hambuk kita asuruhon. In kaikot, amo na yung sangi-ngi sipat. Mahita. Mahita ka mag-ikot simbukon kayo mo. In rejeki dengan Allah Ta'ala. Dihilan ka, subay mo'y pamagi. Bang mo'y pag-ikot, isimpag ikutan mo. Baran mo. Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Impiyag ikutan mo, baran mo. Sabab bang mo piyag dihil mo tingkay mo. Ang siyarakkahan mo, ang piyahampit mo, inyad tukatan kayo mo. Kan hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpupuni ba mga kasahabatan hisiyurain kaniyo long ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahal ka kaniya in nikmat doon kaniya atau alta niya dahil sin alta sin kabihinan niya. Unin baita si mga kasahabatan way long ni hambuk dahil kamo buat malengkan mahal ka kamo in suko na mo dahil sin suko sinamin hikabin na mo. Unin nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way hambuk din kaniyo kabakan, buat malengkan mahal ka kaniyo, in alta sin hikabin niyo rin sin alta niyo. Uy, long ya Rasulullah, may tayad to hiyato. Naingat ka mo. In alta, mahinang kaniyo, amunin hikapagsarak kaniyo. In hitaw niyo, hitapok niyo, hiloon palaw malita, ibutang hamang dagan sinuan, bukon ka niyo. Mahita. Pagbugto sin napas mo, pagkakaya akawan na simbuhi, bukon na kayo mo. Automatic yan, bukon na kayo mo. Misan daan hinang mo na yung papanan sinsin, biyan, hinang mo na kantil, pagkukulangan mo. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatilibon tuod deng haamuin kaikot. Sabab bukon sipat si mga bariman. Amo yan. Wa a'udzu bika min an aradda ila ardalil umur. Demikian patilibon in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hiwalik siapa amuin panagnaan siya. Unin maksud niya roon.
amin maglian. Ito nyo rin maglian. Ha? Isin di makaingat si maglian. Bang lumaas na yung tao, sambil pikilan niya, magbing paamuin pakabata-bata. Kakita na ka mo? Tumaas na bihad sa palangay niya, palangay bata-bata. In bariman, di siya maglian. Di. Nabang siya maglian, tanda sin, bukon jukup yung pag-iman niya. Misan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, masinag pa nga ngayo pagpatilibon pa Allah Ta'ala ring haamoy mahinang lian. Yan. O dyan, maglian, mapinday kahalan niya. Besi bata-bata, ayaw po mo rin nga kasibi-sibi, amin hinang niyan to katan, magbingid to kaniya. Malaas na sa, ikaw pa'y magpopo kaniya. Yan. Di siya ayupot na simbaran niya. Nabihan to. Kanain sa rayaw-rayaw, amuin, launta, magbutas kita, iban sindunya ini, yaon kayo mo yung panganal katan, mahugot. Labi-labi mga natudin para sugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, akin wa a'udhu bika min fitnatid dunya. Narunay ni nalakum na yung katanta namuin. Tutukasan. Labi-labi na tuodin. Panasaw sin iblis iba na nakapo niya. Sabab in katantan nagdaawa bariman Muslim tumtuma. Yan doon hani mahapa kay muin anak kapo iblis. Sabab parjanjian niya iban sintuhan Rabbul Alamin. Hawak tu piya ngayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala miki pahulihon na siya sin pagkaradyaan niya mundi na ahi butang kaniyain mulka sin Allah ta'ala rin pananam kaniya. Subay na lang niya kay napusan. Anzirni ila yawm yub'athun. Inagisin iblis. Unin nagisin Allah Ta'ala, innaka minal mundarin. Pagbaita sin Allah Ta'ala bihato, diulan na si hapya ngayon niya. Unin nagin niya, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Hapaan ko to udindaan harap maun kay mo. Ya Allah. Dahil hindi inindaan. Isiyo-siyo in nanganganal pa Allah Ta'ala hapaan ni Iblis. Hauno hapaan? Mimbay ni aidihim. Haunahan niya. Wa aymanihim. Patuon niya. Wa syama'ilihim. Palawan niya. Patay kuran, katan. Dua rin wala nasabot. Pataas ibang pababa. Muranin niya kahapaan. Jawabin, syaitan, in mga jin, di sila makasakat pataas. Jajakahan niya mga malaikat. Bukon sa dya malaikat in jumaka, sambil bituon. Bang sila aon doon subakat pataas, sababin sila dumungog sin, order sin Allah Ta'ala pataas langit, magbangkat-bangkat. Sumakat in hambuok, patasin akawasin ang buok, sumakat, sambil magtupataas to eh. Nawang sila kakitaan na. Tudyohon sila sin, bituon. Ngunit mahulog na sila maripababa. Unim maksudid to, asupaya kahakaron sila si manusia. Sabab aon pagdahan nila sing kaptangan nila bihan, pipi nila. Batingkatan, kauman, aon doon, Muslim, mataod, butangan sabsin Allah subhanahu wa ta'ala sumusulang kaniya. Amoy ito. Amoy sabi ito, ingkantoon sin syaitan. Iblis, iba na nakapo niya, amo atin
parahan niya bis sarakatan. Nakita na ko yung kahalan tabihaonin. In sumusulang haakamayan na, nagmanja halaw man sing gumini. May tayambihan, asupayan tao tagaakal maingat tumali haunin nagdarasing kasabunala ni bansing kaputingan. Bukod ni sab ko lumamod kanila magkadinisan, lumamagkalo, ayaw na. Sa mga nal na dyan ko, isi ba nagbaita simbunal yaon? Haunin dalil niya. Yan. Naamo yan, inday nga mga kakunahan na to, singuran ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnatid dunya. Min fitnatid dunya. Fitnasin dunya ini. Tutukasan. Iban sinuno na kabinsanaan. Fitna rin tag niya. Tutukasan, kitaon ka bang biya dinin hukot sin pamaugbog mo ha? Akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Munin pa ganun ibtila. Asyaddu ibtilaan al-anbiya. In sa bugat-bugat tutukasan, tukason sin Allah subhanahu wa ta'ala munin kanabihan. Karasulan. Tumma salihun. Sumuno kanila mga tao salih. Munin pa ganun tao salih. Amin in ammal nila wayrun lupas. Tatay maun katan, kimukugdan. Muna ni mga tao saleh. Tummal ulama. Amin mga tao takapanghati. Tummal amsal fal amsal. Ubus mag-urul-urul na. Mag-urul hauno. Haamin pamaubog nila haakama. Nabang siya roon haon, mahukot siya. Wa in kana lahu fi dinihi salama zida lahu fil bala. Bangaon doon kaniya kakitaan bat mahukot si hamok pakaradyaan yaon ganapan sin Allah Ta'ala in panukas kaniya. Kitaon bang biya dinin hukot niya mamaugbog sinamuin daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya hamok na rito amuin dugmaon kaw si mano siya pagkahimo. Kaya nga tanyo rin pag yanong dugmaon. Bugaon kaw. Bihan. Na kami ni bakas na. Kaya sulayan simbihan. Amin dugmaon kaw. Bugaon kaw. Parahan kaw mga sulat. Kako on love letter ko yun. So di ko na ipabasa ka niyo. Tiyataw ko naman sa milpabihaon. Bihan. Alhamdulillah. Bangkaw bukaon na, nakawaris na kauday nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. May ta, sababin Rasul, di matong kanya katanin, pamuka sing Quraish sa hawak to. Bukod na dyan siya biuka. Biuno pa siya. Naglain siya, iurol na siya. Yan. Sa nagsabar sa dyan. Diin Rasul mabaya umabjan. Dito ha Madina. Di na makasandaling kay manan. Ya Rasulullah, biya na hini. Nakaig na kita rin ha. Kasanangan ta. Yari na kita nakapakoy pa. Bukon hula tayo ni. Mahita kita rin pa umato. Ayaw long sin Rasul. Sabar na. Sabar. Mahita ito. Sa baboyron order sin Allah Ta'ala paatuhon siya. Suway na rin matong dakan sin Allah Ta'ala. Paatuhon na siya. Amo hadyain atuhan niya, inamuin, maminsanakan niya. Ayaw rahonin katan. Ayaw rahonin katan. Nabi si mga bihawon, nagjato. Aun, waktu magkalugi, imano siya. Lapayon, minsan bukon lamod. Ha? Nagkupor pa Allah Ta'ala sa way pamusog harap kay mo. May tamo binsa naon sinwayron parkala mo iban siya. Ibutang tabi mga pari yaon. Nagkupor pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na may tisip ko magdukal. Sinway pamusog mo. Harap siya patuhan nagkupor. Bukon harap kay mo. Bihad to yun subay hatihon na to.
Amo rin himinang inamuin suway, halian mo. Bihan. Aun saan hambuok, riwayat, timpo simba ni Israel, Banu Israel. Hambuok nabi, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari naka, kaun siya pahambok, lugal, sin mga sanam. Pagkaun niya, nakiyutkot na. Uno'y hinang niya, in order niya papasunog, in katansin sanam. Amo na yung kanaog sin Jibril, alayhi salatu wassalam, mantukan niya, beitaan siya. Bang isablong niya amurahan din nakakutkot kay mo inamun biin sana mo. May tala pa yun pa yung kataan sin wayron lamod. Taka mo? Hambuk yan pangadjian. Iban hambuk deng hamari mo manjari hinangon sunugon mo in. Piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sincere manjari manunog haipon niya. Way kapatut ta. Yan. Subang parkala malapay kaw. Yan to. Way pamusog mo uno-uno pakaradyaan, marukal sila kay mo. Binsa naon kaw. Yan to. Di sab ko manjari magbuka dito. Suway kaw maisog hawak to yaon. Bogbukan mo ing kamaruan mo. Bangkaw mararoon hawak to yan. Inikaw miyatay fisabilillah. Bihan. Magbogbog sing kamaruan. Miyatay siya dan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, inday nga mga ini, pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kahinapusan niya, pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, min adab al-qabr. Amo na indaran na to, siya sabot, tiap-tiap kita niyo, amuin manghindua kahinapusan na sin, lingkod na to kahayat akhir. Pagpangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnah al-adab al-qabr. Nakalamod dito. Pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ini nikataan mataod dahil nga mga pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panghugutan sing kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakalando in hugot sin parsupatan niya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala angkan na siyari pasaran. Damik yan in kita bang kita mabaya sinamo hindi kita kapasaran. Bihan. Dahil nga mga saluhay-luhay paghinangon at tawa kakausad ta hinangon amo hindi kita kapasaran. Bukon hadya ikaw in nagbungat sinsimod mo. Haway roon na natutog kaw piyang ngayuan pa kaw. Kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo yad to. Amo na yung mga tao bang siya matug na magwudu siya. Magwudu. Bang siya matug. Tiap-tiap siya matug magudo. In siya yadto, tiap-tiap siya himibal, kimid patuo palawa, tiap-tiap himibal imbarad niya, laong si malaikat doon sa babaon, piya iiban kaniya sin Allah ta'ala malaikat haraig niya. Manghayo ka ampunan niya, Allah ampuna, inipon mo ini. Sabab natug siya, yabitu fit tahara. Natug siya, halawm kasutsihan. Ampuna siya ya Allah. Himibal kaw patuo palawa. Natutug na kaway ng pangirab mo sa aon nangangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Busin luhay hinangon. Magwudu hadya kaw. Ampa kaw matug. Doon hindi pa kaw harungon si mga jin.
Isumuuktay mo. Ang pa naman kamamuhan pag bisitahon si mga yan, na may mga way wudo niya. Ha? Nabihan. Naamad tuindeng ha mga haupo-haupo pangadji, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap biadasin waktu ini, amad tuin pangadjian, idlima bay ramikyan, bihad tura isab, yan na nakasulat doon ini schedule, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Salam doan hadya pakatan, labi-labi namin mga sila, simusugpat sin pakaradyaan, ini pagpangadji na to ini, hakagwa-gwaan, hula, salam doa kaniyo mga katawtay manghuran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.